laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kasira. ma ba'da. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina islam, ɓaawo yedde allah subhanahu wa ta'ala on allahjo waɗɗo ko hana yettirede. o yetti hoore makko, o fodi si e yetti o ɓeyday. o wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. o wi kanko allah subhanahu wa ta'ala si en dulli en ronki yettude hara lette makko ɗen, kanko allah subhanahu wa ta'ala on no satti. ɓaawo ɗum duwan ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko allah tagi kon. o yettini koko joomi makko nelimo fo e hoore laaɓal reedu o yettini e meɗen. en tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah ɓeydu yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe, saaba e maɓɓe wondunoɓe maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnol ngol ha ila yawmil qiyama. allah ara koye ɓe yimɓe ɗon jeyaɗen, allahumma amin. ɓaawo ɗum men salmini on salminago islam, salminago addaygol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen. wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hollirno noon si saaba ɓe waɗi ɗum ɗon hakkudeji maɓɓe, ɓe yiɗindira e ɗen andi haray ko ɗum ɗo woni ko tokkitiden ɗen. tori allah subhanahu wa ta'ala yo allahu lanɗo waɗu en e yimɓe wondoya ɓe nelaɗo ko aljanna goto woni aljanna firdausil ala. haray musidɓe julɓe tedduɓe, no andirɗon noon no wowiri noon si ɗiɗo sa'eji hewti en fotta e ko radio meɗen ɗo fi en ɓeydito e fi kaɗo diina meɗen ka allah subhanahu wa ta'ala on tagiri en fi muɗum. o wi wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. o wi o tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fi yo ɓe rewmo kanko allah subhanahu wa ta'ala. o faaliraka en hay hunde, wona hay hunde marɗen ko waɗanen allah si wona fi en rewmo ko ɗum o tagiri en. haray en hande kadi en heeɓiɗoɗen kikiɗe wonduɗo e barki. haray ɗen fottiɗo e ceernoɓe meɗen tedduɓe ko radio meɗen ɗo hande kadi. haray ko adi kon ko saɗi ko tooli jama seniɓɓen fof. haray ɗen andintina haray ko cheikh idrissa balde, haray woni ko radio meɗen ɗo hande kadi e oɗo kikiɗe waɗaɗo barki. haray ɗen andintina cheikh idrissa balde, haray ko kindiya woni ko ɓe tabiti fewndo ɗo. haray hiɗen andi ko ceernoɓe meɗen duɗoran ɓen madinatu munawwara. haray ɗen andi en ala yewtude ɗo ko ɗuuɗi fi maɓɓe, saabu noon haray hiɗen suti batteji maɓɓe ɗin, hiɗen rewde e majji ɓimɓe e kiikiɗe. ɗen tori allah yo allah hulan ɗon ɓeydu barki kin, o ɓeyda moƴƴingol gurdam ɗan e o junna ɗan, o moƴƴina battane on kadi, allahumma amin. haray ko andintingol en hande kadi ko woni ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fatimata ñippi, wondude cheikh mouhammad aliou bari e cheikh alfomar diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi diallo. haray ko joktani en jonde nden kono min yetori en noon inchallah. haray ko oustad idrissa balde. haray hiɓe suɓani en ɗo mawdu kadi mo tawata haray jama on no haton jini e makko fewndo ɗo ɗen, surtout e nguɗo jamanu ko fewnduɗen ɗo. ɗum woni laɓɓingol gollal e laɓɓinalngol allah subhanahu wa ta'ala gollal ngal e laɓɓinalngol tagore makko nden. ɓa haray ko ɗum ɗo woni ko nafata adna ɗo e lahara. haray ɗe watta micro e sokeje maɓɓe inchallah. hiɗen andintina juma yontere hande kadi haray ko ceernoɓe meɗen tedduɓe woni ga. si tawi lande ɗen heejoyaari ɓaɗon andi haray ñallal ngal fof ko hakkude jannugol e waajagol e julnugol e bayanaji. haray en ala jogitade ceernoɓe meɗen ɓen ko juuti, kono haray inchallahu e si jon juma on jaaɓi haray e juma yontere hande kadi haray hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen tedduɓe ga inchallahu ko jabanoyo e lande ɗen inchallah. haray oustad ko saɗi moɗon ko tooli ko radio meɗen mi watti micro e sooke mo inchallah. bismillahi rahmani rahim. inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم في إذاعة لاو الكسل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، تحية مباركة من عند الله، قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن حديثنا هذه الليلة يدور بإذن الله على هذه النقاط التالية. العمل الصالح. أولا، العمل الصالح
مكانة العمل الصالح في الإسلام والابتداع مرفوض في الإسلام وتنوع الأعمال الصالحة. إذن باو يتدى الله سبحانه وتعالى هانا دو يتede هانا دو mantede ɓaawo ɗaɓɓirgol en mo ballal hiɗen ɗaɓɓira mo ballal e hontugol haajuji meɗen fuu hiɗen insinomo yo yaafano en bakkatuji meɗen hiɗen moolimo kanko subhanahu wa taala yo dandu en bone wonkiji meɗen e bone golleji men bonɗi. haɗay kala mo Allah subhanahu wa taala fewni haɗay heɓantamo majjinomo, kala mo majjini kadi a heɓantamo fewnomo. miɗo seedi miɗo yenana wondema ala reweteɗo ka goonga nafa rewɗo on lorra mo rewali on so wona Allah tum o bala kafidiɗo. miɗo seedi miɗo yenana wondema Muhammadu ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo Allah. Allah subhanahu wa taala ɓeyda mo jam e kisi e kanko e ɓeygure makko e wondiɓɓe makko e kala jogitiɗo sunna mo ɓe sunninani en on, kala fewirɗo peewal ngal ɓe addani en ngal, yo Allah subhanahu wa taala hisimɓe fof ila yawmi din. ɓaawo ɗum feƴƴi hare mi hiwrike musidɓe an nene gotoɓe an kal islam duhiɓe suddiɓe fayɓe e mawɓe wonɓe heɗitade fewndo ɗo o radio meɗen waɗaɗo barki wiyeteɗo on laawol kisal. mi salminiɓe nokku kala kaɓe hikkori, nokku kala kaɓe hikkori hirnage furnage nano e ñaamo kala kaɓe hikkori hara miɗo salmina ɓe. mi torike Allah subhanahu wa taala yo allahu waɗu jam e meɗen en fof enen e ɓeygureji men. haray no cheikhuɓe men tedduɓe ɓe makirani en noon woni cheikh Abdallah Diallo eɓe ɓe woni e wallidirde ka radio ton. haray ɓe makani yewtere men den inchallah. haray ko nde woni e yiilade o fii ko wiyete golle moƴƴe. golle moƴƴe ko honɗum wiyete golle moƴƴe, ko honto woni place golle moƴƴe ma wi'en valeur golle moƴƴe ɗen ka l'islam. hanndingo kadi wondema haray ko l'islam on ko landa ko golle moƴƴe ɗen tum. haray fuɗɗitagol golle goo, fuɗɗitagol sariya goo, fuɗɗitagol dewal goo ɓaawo feƴƴingol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓaawo kaaɗo diina timmude Allah tigi seeɗito wondema hii o timminani en diina kan ko adino laaɗo on feƴƴinde. ɓaawo ɗum ɗon haray hay hunde jaɓataake ko ɓeyditete e hoore kan ɗon diina, ka jaɓataake ɓeyditeede, ka jaɓataake ɗi ɗuyteede. ko ɗum mo ɓeyditi haray ko ɓeydti kon ko kanko jeeyi nafatamo fus ɓugitete ɗo e makko. o ɗuytataake sera hara ɗustal ngal koko mara feere gollugol kon ko ka wawata gollugol kon ko ɗum haɗi golla ɗum ɗon kono hina yeddugol waɗɗagol hunde wona yawitagol hunde nden bar ko angal feere nden. idan diina kan ka ɗuytatake ka ɓeydatake. toɓɓe ɗe sakkitorde ɗen ko andigol wondema haray ɗi golleji moƴƴi ɗi ko façonji ɓuuri ko wiyete golle moƴƴe kon haray hina hunde wotere. idan fal amalu salih huwa al amalu al mardiyu inda allahi taala wa huwa al jamiu li shay'ain. الأول أن يكون وفق الشرع الإسلامي. ثانيا أن يكون المقصود به مرضاة الله سبحانه وتعالى. زن قوية يقول لمؤية هذا كلام كوب بن كهولي وندم كوب بنجنانين كدفت ديلا كدفت سلولة هذا كوب بنجنانين وندم قوية يقول لمؤية دون كلا كتابته نويلتنا الله سبحانه وتعالى. kala ko weltinta Allah woni ɗum ko finde welende Allah, woni ko konngol welengol Allah, woni ko golle ko ɗuwolte kuuɗe si tawi no wela Allah subhanahu wa taala haray ko hunde moƴƴere. nden ɗon ɗolle moƴƴe noon wiside moƴƴay ko ɓe tawa hiɗe wondi e piiji ɗiɗi, sartiji ɗiɗi wona e golle ɗen siɗe inne e golle moƴƴuɗe. sarti ara noon ko taw haɗa golle ɗen kono sariya on wiiri yo ɗe waɗire noon waɗira. go'o ko ɗe sariya yamiri waɗira kadi no sariya on wiiri noon. so sariya yamirani tun golle acci ɗon. misal sariya yamirali en yen juulu tun wi tun juule.
bal sariya on kali holluno nelaɗo on holluno ko honno juulirte ɓe makani en sallu kama ra'aytumuni usalli ɓe makani en ka bangal hajju khuzu anni manasikakum aray wi'aka tun juule ma wi'e tun hajje ma wi'a tun hoore hara hollaka ko holno ɗum ɗo waɗirte donc no sariya on koko yamiri kon e ko no sariya yamiriri noon ko ɗum woni starti ara noon taho fiisi golle ɗen ɗe wona e golle moƴƴe be taw ko sar'inaɗe ɗe waɗire kadi no ɗe sar'inira noon ɗimmum ɗum koyo taw hara golle ɗen ko ɗe gollira ko sabi Allah hara ko ɗaɓɓuwol wela e Allah ko ɗum ɗe waɗira ko fi weltingol Allah wona weltingol bani adama wona ɗaɓɓere tono hungo ko adna ɗo ina ɗum woni ko ɗe waɗira bal ko ɗe waɗira ko ɗaɓɓere barjari Allah subhanahu wa ta'ala إذا فقد العمل هذين الشيئين أو أحدهما لم يكن مرضيا عند الله وبالتالي لا أجر فيه ولا ثواب أليس توني يقول له واسامة إلو بيجي ديدي إلو سرتي جديدي هراي إجانت دي في منجوني ويدن تاود يقول له كو يمرالي يودي له يمري رانون يودي له كالسبي الله ستايدون دون ووبي هراي يقول له ونا الويلتنير الله سبحانه وتعالى أيضا قول لن لولتنا الله سبحانه وتعالى قولون قول لهم هري ومرا جدي قول لهم ومرا براجي دليل قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى ذلك سورة الكهف وندما كلا on jortiɗo ɗum woni kala on fellituɗo hawra e Allah subhanahu wa ta'ala ko sikke wala mum o hawra e Allah Allah kadi yoɓa mo joddi golle makko len yawmal qiyamati hare kala hooliɗo ɗum yo gollu o hattal ɗum tun o wi golle tun o wi golle moƴƴuɗe amalan salihan hara o kafi daali e ɗen ɗon golle hay e gooto taw ko sabi Allah tun ɗe waɗira ɗum ko dalil ɗiɗo sartiji ɗiɗi golle moƴƴe yamiraɗe حركة سبي الله تقول كل ودرا والمقصود بالعمل الصالح العمل الصحيح أي الموافق للشرع الإسلامي والخالص لوجه الله تعالى على كل لون كفانا كل لون فون كل لعبة أبي يقول لمؤمن وقول سلو لنا وقول حور لنا الشريعة الإسلام وقول يمر لنا وقول ودرا سبي الله على كل لو ويأتي يقول لمؤمن أنا تقبل دي مكانة العمل الصالح مكانة العمل الصالح في الإسلام على كهنتو بلاسي لو يقول لمؤمن الإسلام كهنتو ولي والر لو يقول الإسلام يقول لستايد مؤمن على كهنتو لنفتك الإسلام هنتو بلاسي مجيون وللعمل الصالح في الإسلام مكانة عظيمة جدا لأنه ثمرة الإيمان بالله وباليوم الآخر وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبه يظهر معنى الشهادتين بالعمل والسلوك علي ولا مؤيلا كلن الأول دملة كم إلانغار لون قم إلى النفي موه ستوي أو قولي كمؤي وني قم إلى golla o ko moƴƴi gomɗinal tun e ɓaawo golle ɗen nafatamo seede o gomɗini on ko si o golliri seede himo gomɗini Allah on seede himo gomɗini ñalande sakkitin nden seede himo gomɗini on nulaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam seede on himo hooli wondema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede himo seedi ɗum haray ko golle ɗen e jikku o golla golle l'islamu ko landi kon seediɗo ɗiɗo konnguli wondema yo gollu o jikkenora jikku mo l'islamu o landi on wondema kala seediɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah haray ko yo moƴƴu jikku koyo jogo jikku moƴƴo o jikku moƴƴo eɗen andi ko ɗum ne jeeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala mantiri nelaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o wiimo innaka la ala khuluqin azim an
muhammadu an hiɗa jogii jikku mawnuɗo jikku moƴƴuɗo. donc gollitirgol ngol gollugol jogoo jikku moƴƴo haray ɗum ko ɗum woni dimɗe liman on ko ɗum woni dimɗe liman on ko ɗum wiyete haray dimɗe gollugol ko moƴƴi kon. wa li ahammiyatihi fi l islam jaat al ayatu l kahira bihi fa marratan tuqarrinuhu bil iman kama fi qawlihi ta'ala كما في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة المائدة الآية 9. علي كل قول importance كلوني هيت قول هم قول قول مؤك الإسلام كلوني آية القرآن بوي الله سبحانه وتعالى تبني آية بوي القرآن يوتي fi wondema koko moƴƴiɗiɗo moƴƴereji e ko honto woni pilasi ɗiɗo moƴƴereji ko honɗum ɗiɗo moƴƴereji nafata. wonde Allah subhanahu wa ta'ala hiɓɓidiri walla moƴƴeɗen e liman on wono woni noon ka suratul maida ka aya jeenaɓo ka aya jeeneɓo ko Allah subhanahu wa ta'ala daari Allahu alladhi ko Allah subhanahu wa ta'ala daari alladhina amanu wa amilu الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة المائدة آية جنابهم. وعندما الله سبحانه وتعالى فودي وعد الله فدور الله أنه قد غونغا أو فودي بي غومدين بي golli ko moƴƴireji ɗin holli ko moƴƴi kon ko landa kon wondema ɓen ɗon ko honɗum ɗum ɗon nafoy tawe ko honɗum woni samra mum on ولهم مغفرة على بدنا مري حفرة لدى بكات مري حفرة لدى بكات وجي مقبلين يوتنا لدى بكات وجي مقبلين كبه مرنا كدهون أجر عظيم أي جد باوندي لو قل لمؤجلين فايد هيب ودري إيمانون أي نفي من دوني تتنا يدنبه بورنا يدنبه بكات وجي مقبلين ورنا براجي هيولي. ومرة تبين جزاءه الحسن كما في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. wanda kadi ayjelen bangina e takkidira e bangina ko honɗum woni joddi moƴƴiri oɗo moƴƴinɗo golle mum. wono woni noon e leeɗo ayaje kañum kadi ka suratu ra'di Allah subhanahu wa ta'ala daari wondema alladhina amanu o wi ɓen gomɗinɓe wa amilu salihati ay ɓe golli moƴƴireji ɗin ɓe haaɗali ka gomɗinal tum bal ɓe gomɗini ɓe golli moƴƴireji ɗin o wi ɓen kadi tuuba lahum ɓe malal wodani ɓen wa husna ma'ab e moƴƴude ruttorde ɗum woni ka aljanna. oyi ko ɗum ɗo gomɗingol maɓɓe gol gollugol maɓɓe ko moƴƴi kon haray ko ɗum ɗo rimani ɓe ko ɗum ɗo addani ɓe dimɗe ko honɗum ko wondema malal wodaniɓe naatugol e ɗeɗo galle yettiniɗe ko wiyete aljanna haray ko ɗum woni joddi maɓɓe ɗin. wa qawluhu ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 97. علي الله سبحانه وتعالى كل هاهن وندما كلا أنقول لكم مؤي من عمل صالحا كلا قول لكم مؤيكم من ذكر أو أنثى ولكو قول لي ولكو سدي قول لي كلا قول لكم مؤي بشرط وهو مؤمن tawatu ko gomɗinɗo tawi himo gomɗini o yi on ɗon falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan min wurnaymo gurdam moƴƴan gurdam welɗan kadna ɗo o wuuray ɗo haysi tawi o mala jawdi haysi tawi wona o galo ko haysi wona o patron jo kono o wuuray ɗo gurdam weltiniɗan gurdam wonduɗan e ɓuttu ɓernde gurdam wonduɗan e deƴere yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala arsikimo a taway himo weltori himo yettire ɗum ɗon Allah himo e jam o yi on ɗon ɓe wurnaymo gundan yettiniɗan mais yoɓoyaɓe kadi joddi golle maɓɓe ɗen
min yoɓa ɓe joddi maɓɓe ɗin ɓuri ko ɓe wonno e gollugol emin duglana ɓe joddi golleji maɓɓe ɗin mais yoɓa ɓe ɓuri ko ɓe golli kon ɗum ka moƴƴere Allah ka ɓural Allah subhanahu wa taala ɗo kadi ayi gollugol ko moƴƴi kon tawa oti ko mu'min ɗum ɗo kadi addanimo dimɗe molanaɗe dimɗe hittuɗe hon ɗum woni wuurugol gurdam moƴƴanka adna ɗo maaya yoɓoye kadi joddi moƴƴiri joddi ɓurde e moƴƴude ko ɗum woni e ko otigi golli kon ɗum woni aljanna wa ukhra tusarrihu bi anna ma yanfa'u al-insana fi akhiratihi huwa al-a'malu as-salihah wa anna Allah ta'ala la yudi'u ajra man 'amilaha wa qama biha e wonde Allah subhanahu wa ta'ala no laɓɓina adda aya laɓɓina wondema ko nafata neɗɗanke o wo janngo ko nafata neɗɗanke on ka lahira ko honɗum ko golle moƴƴe ɗen wattude iman o ko ɗum nafata mo janngo golle moƴƴe wattude iman Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓina ɗon kadi wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yeɓata golle on moƴƴinɗo golle gollaɗe tawi ɗeɗo ɗe moƴƴi ɗeɗo ko ni tigi yamirɗoɗe on wiire ko ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ko ni tigi annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam holliri no ɗeɗo golle gollirte ɗo woni noon ɗe ɗuuɗi woni ɗe fanɗi haray Allah subhanahu wa ta'ala kuyi o bonnata ɗen ɗon golle o bonnata joddi on golluɗe ɗen ɗon golle bal o yoɓa e mo o timminana mo joddi makko ɗin ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala dalani kadi toujours ka suratu kahfiɗa wondema inna alladhina amanu wa amilu salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala Allah subhanahu wa ta'ala dali wondema ɓe golluɓe ɓe gomɗinɓe alladhina amanu ɓe gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi oyi ɓen inna la nudi'u ajra man ahsana amala menen min yeɓata ko ɗum woni min bonnata joddi o moƴƴinɗo golle si tawi tu woni golle ɗen ɓe moƴƴi ɗe waɗirama no ɗe wiira noon ɗe waɗirama sabi Allah e moƴƴi o yo o tigi andu hara ndin ɗon joddidi bonata ndin ɗon maranike mo haray ka bonata wa taratan tubayyinu al-ayat anna as-salihat sababun li takfir as-sayyi'at wa ghufran az-zunub wonde kadi Allah subhanahu wa ta'ala o adda e aya jelen ma o adda aya on fi ɓangingol holla wondema enele moƴƴereji ɗin gollugol moƴƴereji ɗin ko ɗum wonta sabu ko hino hafranara neɗɗo on bakkatuji makko ɗin ko ɗum woni sabu ko yaforte zunubaji makko ɗin wano woniri noon ka daalol Allah kama fi qawlihi ta'ala wallazina amanu wa amilu salihati لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سورة العنكبوت وي الله سبحانه وتعالى أدني دلو آية كالهول قول وندما وي بيدو قم إمبي بقول لكم مؤيري بقول لي مؤيري جدي بقوم ديني بقول لي مؤيري جدي أو بقول لي مؤيري من خفر نايبين دون بكاتو جي مقبلين ولم من يافنتو به فالجي مقبلين غوفي مقبلين من يافنتو به ما يوبا به جد مقبلين كو ɓuri moƴƴude e ko ɓe wonno e gollude kon mi yoɓana ɓe duubol ko ɓe golli kon ɗum no aya suratul ankabuti aya 7 idan wa taratan bayin anna al khasarata talhaqu al insana la mahalata illa man amana wa amila salihat kama fi suratul asr wonde aya jeɗen ɓanginana en wondema neɗɗanke on haray perdino hewtitomo neɗɗanke fof no wona e perdi ɗum feere o ala o wi sinaɓe ittintinaɓe ɗo ko ɗum woni ɓen gomɗinɓe ɓe golli moƴƴereji ɗin ko ɗum woni noon ka suratul asri Allah subhanahu wa ta'ala dali wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah subhanahu wa ta'ala
taali o wondiri alansara ma o wondiri zamanu ɗum wondema neɗɗanke fof neɗɗanke kowoni e perdu ko neɗɗanke fof ko perdu ɗum sinaɓe wonaɓe ittintineɗo ko illa alladina amanu si wona gomɗinɓe ɓen billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula ɓe gomɗinɓe allah ko kanko woni ko jeyɓe ɓe gomɗini wondema l'islam on ko ɗum ɗo woni diina maɓɓe kanko kamɓe rewrata allah subhanahu wa taala ɓe gomɗini wondema annabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam o woni annabajo maɓɓe on ɓe wawi amilu salihat ɓe golli golle moƴƴe ɓe haalal ɗon tun kadi ko gollugol ko moƴƴi kon kañum gasi ɓay kañum waɗi balɓe noddi kadi e golle moƴƴe ɗen wata waso bil haq ɗum woni ɓe yamodiri goonga on so a nani goonga on ko gomɗingol golla ko moƴƴi ɓe yamiri ɗum ɓe noddi e ɗum wata waso bil sabri ɓe yamodiri kadi muññagol kala sattede ko on tigi heɓata e nder ngal ɗon gomɗinal e gollugol ko moƴƴi kon haray ɓe yamodiri kala sattede ko o tigi heɓi e muɗum tawa koyo muña ɗon ɓe golli قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون إذن فاعتناق الإسلام شرط لقبول الأعمال عند الله تعالى علي الله سبحانه وتعالى واللي وندما جوجي تقول الإسلام قولون هولا قول الإسلام سلم قول ناتو قول كالإسلام انتهوا قولون شرطي يا شرطي يوتها قول لن جبئك الله سبحانه وتعالى ولهذا قرن الله العمل الصالح بالإيمان والمقصود اعتناق الإسلام بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الولي الله سبحانه وتعالى أحب إندري قال مؤتلن الإيمان أن وفعل لندو إيمان أن كلولي لم تنقل الإسلام لا تقول كالإسلام جاب قل الإسلام باو نلال محمد صلى الله عليه وسلم نلاما إلى نيان نلا hande kadi kala ko goɗɗo wonno e muɗum e diina e façon rewgol e Allah tawi waɗɗike mo iwgol e ɗum ɗon arta ɓaawo nulaaɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam jaɓa hoolo wondema ko nulaaɗo immorde ko Allah subhanahu wa taala o nulaaɗo e hoore alam on fof ko woni windere nde fof aduna on fof ina o nelaaɗo e arabu ɓen tun bal himo nela e arabu ɓen himo nela e raneɓe ɓen himo nela e ɓaɗeɓe ɓen haray kala ko o tigi wayi siko bani adama haray nelaaɗo sallah sallam ko nulaaɗo e makko bal hay jinnaji ɗin nelaaɗo sallah sallam ko nelaaɗo e majji Allah subhanahu wa taala holli e wondema wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin wondema kala ɗaɓɓuɗo diina goo ko hino rewra Allah subhanahu wa taala ɗaɓɓuɗo diina goo sino rewra Allah subhanahu wa taala hara hina diina l'islamu on woni ko rewri Allah wondema dewal makko ngal jaɓetaake aray kanko kalakhira aray ko jaaɓe perduɓe wa ala hada إذا قام الشخص بالعمل وفق الشرع الإسلامي من حيث الظاهر وكان قصده مرضاة الله ولكنه لم يؤمن بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإن عمله مردود عليه ولا أجر فيه ولا ثواب هل يتبقى له نتو كلا نتو وقت قول مؤيء قول لبعد نسريا ويري نون kono karaka ka kene sayi ka kene golle ɗo waɗi ɗen inna aɗum ɗo ko golle julɗo ko luɗo sigi dina kay yamiri kono taw kanko hina sartiɗimmo on mankirimo honɗum waɗi sartiɗimmo on tawa ko waɗi go sabi Allah tawi na sabi Allah waɗiri ko waɗi kon koko yamira kono yamirira noon kadi o waɗiri kono noon hina sabi Allah o waɗiri daga ko yingo e yamiri o waɗiri ko yingo o waɗiri ma ko ɗaɓɓere intérêt hum ɗaɓɓere nafoore goo wonɗum e juuɗe goɗɗo ko ɗum o waɗiri e golle yamiraaɗe ɗo
o waɗiri no ɗe yamira noon kono ko fi intérêt hum aduna oyi wonal ka gomɗingol o waɗiral ɗum ɗon kanko gomɗinal dey l'islam on o naafi ɗum ɗo ko ɓay ko diina o waɗiral ɗum ɗo honɗum fi honɗum ko irtirgol wiirgol ɓaawo nelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam oyi fa inna amalahu mardudun alayhi haɗa golle makko len ko bugiteteɗum e makko o mara joddi e muɗum adden misal e muɗum wono ɓe wonɓe faaɓade no woodi faabotoɓe tampuɓe ɓen internet no woodi faabotoɓe yoolotoɓe ha faabo sumirteɓe faabo kala ka masibo waɗi faaboyoɓe tinna naɓana ɓe ñamete naɓana ɓe jaran naɓana ɓe conci kono hara on tigi gomɗina l'islam on tigi hina o naata e l'islam o seedaki Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko nulaaɗo o waɗa moƴƴereji buy o yiɗi moƴƴereji ɗo fof ko bugitete ɗum e jommum o mara joddi baraji makkolin ala kadi waɗe so baraji makkolin koye imanu fawoto koye imanu ko ɗum ɗon imanu makko ko ɗon baraji makkolin maroto so tawi o mara liman o waɗi tun ko moƴƴi kono limanu ala ko ɗum woni haray on tigi mara joddi idan ana toɓɓere hekkitinde ɗon ɗen wiyetende al ibtida'u marfudun fil islam ɗon fuɗɗitagol golle sincugol golle go'o e taweteno mara aslu e diina nden Allah yamira nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam yamira o yiɗen ɗon golle ko marfudun yani ko ɗum woni ko salaɗe ko bugitaɗe jobbum jaɓetaake وما دام العمل الصالح هو ما كان صحيحا خالصا لله فإن الابتداع في الدين بالزيادة والنقصان لا يجوز ولا ثواب فيه لصاحبه حتى ولو كان بنية العبادة لله تعالى أرأي بايتم سريا ويا وندم كوية يقول مؤيكم كقول سلو لدن كقول يمران لدن ودرانو يمرانو ودراك لسبي الله ولية مؤي لدن idan golle shar'ina kaɗe kadina haray goɗɗum ɓeyda sawaba fihi on tigi mara baraji eɗen golle ɗe waɗɗon few wala sawaba fihi li sahibihi hatta walaw kana bi niyyati al-ibadati lillahi ta'ala hay si tawi on tigi ko waɗiri kanko ko anni e rewgol Allah kono noon ɓay ko o waɗi kon mara dalil ka deftere Allah mara dalil ka sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haɗa joddi alami ɗum waɗi si wi'a wondema moɓodirgol yimɓe ɓen ka juulirdaji wurnitay o jemma mo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina e mu'um waala ka juulirde to waala jangude waala juulude toon wurnita on ɗon jemma anni o hay si tawi woni hay fus e munkarat waɗal toon hiɗen andi munkaraji buy waɗete nder muɗum piiji añaɗi buy no waɗe e nder on ihtifal bil mawlidi buy no waɗe toon kono hay si goɗɗo waawi wadde ɗum ɗon o organisude ɗum ɗon o waɗa on ɗo mawlid hara munkarugo naataali toon ko janngugol tun ko juulugol tun ko ɗum ɗon ɓe wurnita jemmon anni o ɗum ɗo ko dewal ɗoni wadde ɗo oye golle ɗen ina jaɓeteɗe on tigi mara baraji ala on tigi mara baraji so fi hon ɗum wi o ɓeyditii ka diina o waɗi ko Allah subahana taala yamiraali ko nelaaɗo yamiraali ko ɓe waɗaali ko sahaabaaɓe ɓen khulafa urrashiduna hay gooto e maɓɓe waɗaali o wurniti jemma mo ɓen ɗo fof wurnitaali ɗum haray o tigi o mara joddi bal ko tampere ko yangi woni e golle makko ɗen dalilum qala taala ma dalilum قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا صلى الله عليه وسلم ماك كلا قول له قول كلا سينك له قول كلا هيلين تندلو أدلو كسم فيها كتالو دينا بيجي تيجا هل كتاويتنو ألانا تون كتاويتنو ها يندن لا صلى الله عليه وسلم أولو آية كيبي مأبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هانيان دي اللوي وتمنني أنكادو دينا هان لكا تمي تاوي هان دي تغالي دون دون هاري ألانو تون نلادو فئيني تاوي دون دون ألانو تون kala adduɗo nden ɗon hunde ɓeyɗiti wi ɗum ɗo kadi no ɓattore Allah
ɗum ɗo kadi no rewiri e Allah ɗum ɗo kadi no heɓa baraji haray ɗum ɗon fa huwa radd haray ko bugiteteɗo ɗen golle ɗon o mara joddi majje puisque o mara dalil taw tippi o waɗi haray waɗugol ko ala dalil kon ɓeyditugol ka diina on ɗum no jeeya e honɗum e tukkugol no laaɗo sallallah alih w sallam tukkugol ɓe yani haray on tigi waɗi wondema nde hunde nde mi addi ɗo hari Allah no yamiri nde kono Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tawi o suuɗinde o feññinande ɗummi tawi ɓe feññinan o ko rasi Imam Maliki wi wondema dey kala adduɗo bid'a kala moƴƴinɗo bid'a kala sincuɗo hunde addi ka diina wi ɗum ɗo kadi ko bid'atun hasana wi ko bid'a kono noon ko moƴƴo ɓay woɓɓe nane no wi'a hunde kaade wamene jaɓi ko bid'a kono noon ko bid'a moƴƴo o Imam Maliki maaki kala sincuɗo bid'a o wi ɗum ɗo ko bid'a moƴƴo haray faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala wi haray o wi Muhammadu janfiɗo kenulal ngal donc Muhammadu yettinali ko nela kon fof o suuɗu ɗum ɗon ɗum ko ma'azallah min dalik yo Allah subhanahu wa ta'ala danɗo en tukkude annabi men Muhammad sallallahu alaihi wasallam hara bid'a ko hunde bugitetende bid'a le jeeyaka ka golleji moƴƴi hay so noon a yii e kene on tawa ɗo laaɓa so zahiri so a yii ayna ɗeɗo ko golle labaɗe en mbaɗum no laaɓa kono noon ɓay yamiraka ɓay noon hina ko yamira e jaka moƴƴa hay sono laaɓa kono noon haray moƴƴa haray ko moƴƴi kon koko waɗɗugol ko yamira kon waɗa kadi no yamiririra noon haray ko welata jon golle ɗen o tigi eto waɗira noon haray ko ɗum ɗon haani ko ɗum ɗo golle jaɓa ɗen والبدعة شر من المعصية لأن في الابتداع تغيير للدين ولأحكام الشرع واتهاما له وخرج وضع البدعة ولون هون ده يملاك هون ده مراء أصل كدين الإسلام ده مراء أصل كدفتر الله ده مراء أصل كسنة وضع لون خرج هون ده بند شان بني أوري جددي ده بني أوري جددي sabuna sincugol hunde nen sincugol bid'aji ɗin ɗum ko sanjugol diina Allah kalma ɗum ko bonnugol sharia Allah on non ɗum ko tukkugol ma ko toñugol hombo shar'in ɗon wondema o shar'ino ɗo o wattaɗo ɗum ɗo harle no wonduno e fa'ida kono o wattade manula ɗon wondema o yettidal ɗum ɗo kadi o nelidano e mum kono suuɗi ɗum ɗo an yaltintinanɗa yimɓe ɓen ko ɗum waɗi haray bid'an ko hunde bonde ko hunde bettude kadi tuubude e muɗum ɓay onti kay no sikka ko moƴƴi woni e mum ta non jakka hina ko moƴƴi ɓay ko moƴƴi kon yi ko honto mesurirte ko moƴƴi kon koko welata gollala ɗon kon ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala si tawi no wela Allah si tawi koko Allah yamiri ko nelaɗo yamiri haray ɗum ɗo woni ko welata Allah kono so wonti waɗi hunde ko nde laaɓa o ko nde laaɓa si tawi nde yaada e yamirore Allah haray nden ɗon huunde ina jaɓetende ka Allah subhanahu wa ta'ala haray wone diina min kan a jaɓata ɓeyditede on ma ɗoytede aw on ko kanko haray o waɗɗo bid'a ɗum kanko haray ko honɗum o fiɓi ko wondema haade diina kan no ɗoyti aw wondema diina kan bi haaja ila takmil ka timmano haani timmintinede ma ɗum kano haani moƴƴintinde galdewal ɗo hinani ko ni nelaɗo warde ngal kono hinano ni ngal hanano wardede jaga koni ayi tooñe ɗen ay masibo ngon haray ɗum ko nambara noon wa hada amrun kabirun jiddan wa khatir haray ɗum ɗo ko hunde mawde fota haray ko hunde hulɓininde ko hunde wonde ko ete ko dangereux ɗum woni sincugol ɓeydita kadina hunde ko alano toon ɗum ɗo la yajuzu i'tiqaduhu aw al-amal bi mujibihi haray ko wiyete bid'a kon haray dagaki ka goɗɗo hoolo wondema bid'a koye diina jeeya dagaki hoolo on tigi fiɓa ɗum wonde on ɗo kadi koye diina jeeya dagaki kadi ka gollira dagaki ka gollira ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار قلوا لي نلالو صلى الله عليه وسلم برنتني مفتمع بلين كوكو ويئتي بدعة
woni ɓeyditugol hunde nde alano kadina sinca ɗum ɗon ɓeydita kadina ton wiya ɗum ɗo kadi no rewre Allah Allah no rewre ni ma ɓeydita Allah no rewre ni ma a ɗum ɗo kadi nam ko tawa ɗum e dewe ɗen ara tawaka ton nelaɗo rentini e sincugol ngol nelaɗo maaki mi haɗi on mi rentini on e fuɗɗitagol fiiji dewe ɓeydita ka diina sabuda ɗo kala ko fuɗɗita kon kala ko heyɗintinako mi haɗi on heyɗintingol ko ɗum woni fuɗɗugol dewal kesal ngal alano ngal mara dalil ka deftere ngal mara dalil ka sunna heyɗintina ngal ɗum woy sabune heyɗintingol ɗen dewe ko ɗum wiyete bid'a yani koko ɓeydita woy kala noon dewal ɓeyditangal ngal tawete ngal ɗo ɓeydita e hoore ko Allah yamirno kon e hoore ko Allah yamirno kon ɓe yamira kanko yamirno o ɓeydite hoore mum o yi ɗum ɗon tawi haray ko ɗum woni koye majjere jeeya ɗum noon koko yiite jeeya ko gollira majjere kon oyi kaka yiite jeeya ka yiite yaata dan fal hayru kullu hayr fima jaa bihi lcharu walwuquf indah wama kana rabbuka nasiya aɗa moƴƴere nden ko wiyete moƴƴere kon fof kala faalaɗo moƴƴere koyo eto o gollira o jokka sharia Allah on ko ɗoni ko Allah yamiri kon ko nulaaɗo makko on sallallah alih w sallam maaki kon ko ɓe yettini kon o eto yo taw golle makko ɗen ko ɗon yaari ko ɗon woni moƴƴere nden yon tigi haani daraade ɗon ko raɓɓiɗi o ko fanɗi o yo hattu ɗon wato ɓeyditu ko tawete haanaka ɓeyditede haqqille jaɓɓa yani ko haqqille makko tum hollimo wondema hii ɗum ɗo kamno waɗe tamarana dalil o wiyata o tigi ɓeyditu sabu no Allah subahana taala wona o yejjitowo wonko yiilaaɗo an sikkuɗano moƴƴi Allah yo yejjita moƴƴa o yejjita naweɗuma no moƴƴi o yejjito on yeetade woni nelaaɗon kadi o suuɗano inna hara o yettinaɗo on ɗum ɗon bal Allah subahana taala yejjitata nelaaɗo sallallah alih w sallam kayen kadi suuɗani kala ko Allah subahana taala yamiri ɓe kon haray fof ɓe yettinno haa ɓe seeditana kadi wondema enele ɓe yettini idan haray wal amalu saliha tatanawwa arene toɓɓere saccitore nde ren ko ɗum woni golleji moƴƴi ɗin ɗum ko façon ji ɓuri so innima golle moƴƴe ina hunde wotere tum al amalu saliha kathiratun fa hiya jamiu ma amara allahu taala bihi ala wajhi alwujubi wal istihbab min al ibadati wal muamalati aɗay ko wiyete golleji moƴƴi kon no ɗuuɗi fota golleji moƴƴi ɗin ko kala ko Allah subahana taala yamiri woni koko fiɓete woni koko wowlete woni koko huwete woni konko yamiri ɗon ko farilla woni ko sunna haray ko ɗum wiyete ko moƴƴi kon ko ɗum wiyete golle moƴƴe ɗen woni konko yamiri ɗon kaka dewe jeya ka dewal ma kaka muamalat kaka gollidal kaka gollidugol ka affaire resindirgol kaka affaire julayagal kaka affaire gollidugol kala ko tawete haray ɗum ɗo Allah subahana wa taala himo yamiri e fiimum ka huwodiral haray ɗum ɗon kadi koye dewal jeeya haray koye dewal ngal jeeya fa ida qama biha almuslim mulahizan الطاعة لربه والانقياد لشرعه مبتغيا بها وجه الله وهو من أصحاب الأعمال الصالحة وإن نتلون ستوي وني نتلون جلون ودارني كقولة لون ودي قولة ترتدلون قولة وودري له ودفتقل جومي سبحانه وتعالى دفتقل جومي مكو قولة له وقت ويدن كو يمراله وودري له ودورقل شريع الله وودري له ودقبقل هندم baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum saɗo li wajhi llahi waɗiri ɗi wona ɗaɓɓere yiingo wona ɗaɓɓere mantede haray o golluɗo ɗeɗo golle ko jeeyaɗo e golloɓe golleji moƴƴi ɓe ɓe oɗo ko moƴƴinɗo idan kala noon no golle ɗen woniri so taw tun hara ko yamiraɗe ka banggal dewe ma ka banggal gollidalje haray ko e dewe ko woti ko jeeyaɗo e wonɗo gollude golleji moƴƴi ɗi
وفي مقدمة هذه الأعمال الصالحة العبادات على نجاة وأرضي إذا قل جمعفو كل قدوة قدوة قال كلون دون هور قل مؤيلين فو تهو قدوة لنته. وفي مقدمتها العبادات وفي مقدمتها العبادات التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام على نجاة هور دوة لنكت ديلو ليلو دوة de arde den ka yewtere kañum ma wiyen hadis kañum seydna Jibril alayhi salatu wassalam mo jamɗi se woni mum hay seydna Jibril iran ɗo arno kano laaɗo sallllahu alayhi wa sallam waari jannugol sahaba ɓen waari andigol sahaba ɓen ko honɗum wiyete l'islam ko honɗum wiyete l'iman waari jannugol ɓen haray ɗen tugale l'islam o ɗe o addori ɗon ɗe landima ɗo ma huwa al islam ما هو الإيمان الذي حديث جنتالون تقال الإسلام والإنجوي الشهادتين جنتالون جلدني جنتالون جكاون جنتالون كوركاون جنتالون حجمون وليوني هور الإسلام وليوني هور قل جمؤيدين kala ko goɗɗo bo Allah ko yeten mo moƴƴi ko si o jaɓi ɗiɗo shahadatain o golli ɗi golleji landaɗi arkanul islami on o darani kedi to ɗi hana darorede noon alay ko ɗum wiyete oɗo himo e golle moƴƴeɗen koye golleji ɓurɗe moƴƴude ɗin noon o wattoya ɗon noon arkanul iman tugale liman ɗen jeego kañ kadi o waɗa ɗen ɗon idan haray ɗeɗo tugale l'islam ɗe tugale liman لا يجوز التهاون بها مطلقا أو التقليل من أهميتها هذا دغتاكو كجلو حيفنا فياك ديو يعني لا تقال الإسلام ما تقال إيمان فو وتو حيفين وتو لبو بوتمون هذا سو لبي بوتمجي وجياك وات بقول لي مؤيدين ما فندنا فالر مجيون na par exemple juulugol way no isa juuli mo isa juulan kadi na ella woni afandini na juulay kono he sawi isa juulal kadi na ella ara wati woni ara wati yalti e hande kadi e gollobe golleji moƴƴiɗin o yalti e moƴƴereji ɗin sabu ne dandi julde nden ɓaawo kalimatu shahada on o julde nden hikki ɗon ko nden ɗon ko soti respecti julde nden no haniri noon e kadi hana waɗede noon ko ɗum ɗon seeɗante on tigi walla makko moƴƴin haray wona kalimatu shahada on tu watta on tigi moƴƴin ko ɓe o golla arkan on ɗon aɗa julde nden hanaka on tigi yawito fiimere dewe ɗen fuu mais tentininde julde haray ko nde ɗo julde ko nde sendidiri hakkude e julɗo on e keefere on annula salah sallam makili noon al ahadu alladi baynana wa baynahum as-salat ومن تركها فقد كفر لا ما في كون ولي كيرول حقله ميدن مابي حقله ما يعني هفرابه ko juldene wonu sendidiri julɗo e kefere kala kala juulowo régulier ko julɗo mo juulata ka yawi sagol julde ka hollugol wondema julde hena ko waɗi on ko kefere so on tigi o ronki juulde sabu naafi yeddugol wujubu julde nden o yedda wondema o julde no waɗi kono ngamelo haɗi o juula sa e juula se on hara o ni o faggitike hon ɗum geddi o faggitike bakkatuji so duumike ɗum noon iɗen andi faggitagol e ɗum ɗon ɗuɗɗingol ɗin ɗo bakkatuji ko nattata goɗɗo toujours kaka keferago yo Allah subahana taala dandu en haray darowa fewto ɗo haray ko ɗum ɗo Allah subahana taala newni yomi yewtuɗo hande haray so tawi hawri e sawaba ko min allahi subhanahu wa taala si faljere waɗi e muɗum haray ko sabu fanɗere an gandaɓe ko sabu seytane on haray ko ɗum ɗo waɗi mi falji e muɗum allah e nulaɗo makko on ko ɓe bari ani min alkhata'i والنسيان علي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلم تسليما كثيرا. حري
أستاذ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا يا الله لندو يبو جدي مودن دي ودا الجنة وركم من دك مؤية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورنا يمبي جنتي بن فوكدي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه haray musidɓe julɓe tedduɓe e weltike ɗo ɗen hannde kadi jemma on en heeɓi hirande nde tawata haray kala hirtorɗo nde inchallahu o nafitori kadi ko hirtori kon inchallahu ɗum ɗo wawa e ɗowde on tigi haa ko aljanna yo allah waɗen e ɓe yimɓe ɓe tawata allah no manti fi muɗum o wiisi ɓe nani konngudi makko fi makko no jante ɓe ƴettay ɓe gollitira ɓe suɓa ko moƴƴi kon fof ɓe gollitira ɓe woɗɗito e kala ko wiyete kon ko boni kon ɓe haɗito e kala ko wiyete kon ko haɗa kon e hara waɗare nge ɓe yimɓe ɓe o kambani o wiisi ɓe nani fi makko no yewte ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe wiya qala satirul awwalin haray hannde kadi si tawi en hewti o saha ɗo ɗen haray ko ɗo wonɗen hattude e en ala jogitade ceernoɓe ɓen hiɗen anndi jama on heno ɗuuɗi nder ga buy no faala landade ɗen anndi kadi buy haray no faala salminde oustade en e jarnaɓe weltanoɓe haray ɗen tori jama on e yoɓe yaafo hande en ala uditande jama o lande haray noon sabu e koye bayanagoɓe iwri ɓe seeni ɗo ɗen haray ñallal ngal fof kadi hiɓe occupé e ko ɗe balɗe ɗo kadi ɓe wudi fuuta haray e ronkere nden no woodi e ɓanndu no moƴƴa kono inchallahu ɓe sentoyto ko radio meɗen ɗo fi timmintinangol en oɗo mawdu ɓaray nafoore molnaɗo e makko haray hiɗen anndintina inchallahu ko wonno hande kadi ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude e cheikh mouhamadou aliou bari e cheikh alfomad diallo e musidɗo moɗo mum abdoullahi diallo haray ɗen anndintina kadi fayin fi information ji meɗen nin ko radio meɗen laawol kisal ma ko page meɗen facebook ma ko youtube ma ko duɗe meɗen ɗiɗi inchallahu laawol kisal sonnaɓe hisuɓe e laawol kisal ko hiɓe hisuɓe haray kala faalaɗo humpitade goɗɗum toon inchallah no wawi noddude ɗiɗo numéro ji e 0032 492 80 19 65 ma 0032 440 97 11 91 haray inchallahu jon juma on jaɓi haray juma yontere hannde kadi inchallah e no gasa haray ɗe wondiɗoɗen e ceernoɓe meɗen ɓe annduɗen ɓen kadi docteur wuuri bari e fii ko jabanagoɗen landude haray ko saɗɗi ko tawdi jama on fof inchallahu haray meɗen weltanon meɗen jarnon oustaz Idriss Balde haray min salmini neniraɓe ɓen fof haray ko saɗi moɗon ko tooli ko radio laawol kisal e ko duɗal e programme ji ɗin fof haray ko noon karama ko ɓen no watta e sokeji moɗon haray yo allah hulan no gokku en bimbi moƴƴi inchallah shukran assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal